Yes, reka nongere mbasuhuze mbahikaze mwe mwese tubana no kuri Ibakwe Media TV. Reka mbifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Aka kanya M23 biravugwa ko cyangwa se biratangazwa ko biranuganurwa ko M23 ishobora gutangaza leta yigenga mu gihe cyavuba. Ibi mbikomoje kuki? Iyi ni inkuru nshaka ko twinjiramo tukayijya mu mizi tukarebera hamwe ese Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo bya bice byigenga bigenzurwa na M23. Reka turebe mu by'ukuri muri inkuru icyo bisaba, icyo bivuze, inkomoko y'iyi nkuru, ariko kandi turebe mu by'ukuri impamvu nyamukuru M23 igomba kugira leta yigenga aho gufata Kinshasa igakora ubutegetsi buriho. Reka turebe icyo bivuze, turebere hamwe Amerika isa naho rwose ishobora gukura icyasha ku Rwanda kubera ko murabizi ko ikibazo cy'umutekano n'urasirazuba bwa Kongo cyakomeje kwitirirwa u Rwanda nka nyirabayazana yacyo, rushinjwa kugira uruhare cyangwa se gufasha umutwe wa M23. Ni ibirego rutera utwatsi kenshi rwivuye inyuma, ahubwo rugashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyigikira no gutera inkunga umutwe wa FDLR ugamije kuruhungabanyiriza umutekano, umutwe ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Aka kanya rero ngo ntabwo Kigali yakomeza kwikorera umutwaro yonyine. Abanyamerika barahagurutse bagira icyo bivugaho. Reka turebere hamwe. Ni mu gihe muri aka kanya nshaka kubabwira uko u Rwanda rwatangiye inzira yo kumvikanisha ko Amerika ikwiye gukuraho ibihano yafatiye RDF ndetse n'abajenerali mu ngabo za RDF muri rusange. Reka tubigarukeho turebere hamwe byinshi bitandukanye. Turebere hamwe amakuru avuga ku bihano Amerika yafatiye intasi nkuru za M23 ndetse na FDLR, abarimo John Imani Nzenze ukora ubutasi bwa M23 bafatiye ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri inkuru ntabwo mu by'ukuri nje ko babwire ikijyanye n'ibi bihano, ahubwo ndaje babwira ubwoko bw'ibihano n'impamvu nyamukuru John Imani Nzenze yafatiye ibihano n'icyo ashinjwa muri rusange mu kimenya hangaha n'igikurikiyeho. Ese M23 irakora iki? Ndaje mbabwira gatanu ku kandi, hanyuma mbabwira uko FDLR yiremeye ingabo n'ubwihisho. Reka tubikomozeho tubive imuzini muzingo muri amakuru. Turajya muri Kivu y'Amajyepfo mbabwire ubwoba ni bwose mu bice bya Ibagobogo hamaze iminsi hasesekara abahibu Special Force. By'umwihariko uko gusesekara kw'abahibu rero mu Ibagobogo bikomeje kuzamura impaka ku mutekano mu by'ukuri wo mu bice byahariye muri Asirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri axe za Minembwe. Ndakubwira byinshi kuri iyi nkuru ni unyemerera tukabana kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma. Reka nongere mbaye ikaze ndetse mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, nyaboneka iyo umaze kubikora ukanda like ugatanga igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ukabikora mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Hanyuma reka duhere kuri iyi nkuru ivuga uburyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murambabarira ivuga uburyo AFC M23 ishobora gutangaza leta yigenga. Ese birashoboka? Bivuze iki? Haravugwa ugucunganwa kujisho hagati ya guverinoma Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23. Ugucunganwa kujisho hagati ya AFC M23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa bivuga ko M23 ishobora kwitangaza nka leta yigenga iri gucungana na Tshisekedi mu buryo bukomeye cyane. Reka tubikomozeho. Hanyuma murabizi ko iyo urebye uko ibintu bihagaze kuri uyu munsi, ikibazo si ko AFC M23 yatangaza leta yigenga ejo cyangwa ejo bundi, ahubwo ikibazo nuko yamaze kubaka ibintu byinshi bisanzwe biranga ubutegetsi bwigenga. Igenzura ibice binini by'uburasirazuba bwa Kongo. AFC M23 igenzura ibice binini by'uburasirazuba bwa Kongo. AFC M23 yashyizeho inzego z'ubuyobozi ndetse zikora ziri active zihari. M23 ikusanya imisoro. M23 igenzura imipaka ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Icukura cyangwa se mu by'ukuri ikagenzura n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bice bitandukanye ngenda igenzura birimo ubutunzi kamere, ndetse ikaba ifite n'igisirikare gikomeye aricyo ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Igisirikare gikomeye rwose ubona ko kijegeje ubutegetsi bwa Kinshasa. Bujumbura igateramo bikanga, ugasanga ngo layiteyemo biranga, usanga South Africa, Malawi, Tanzania bateyejemo biranga, aba Blackwater baraje biranga, aba Wagner Group baraje biranga. Mu by'ukuri ugasanga ARC ni igisirikare gikomeye gikwiriye kuba cyagira ari igisirikare cy'igihugu runaka.
Reuters yavuze ko M23 iri kubaka imiyoborere isa neza n'iya leta mu bice igenzura. Ese iki ni ubundi ese uribaza uti niki M23 iri gucungwaho na Tshisekedi? Niki Tshisekedi ari gucungisha kuri M23? Mu busesenguzi bwimbitse hari ibintu bine by'ingenzi nshaka kubabwira aha ngaha. Nk'icyambere, reka mpere ku cyambere, ndagenda biclarifyinga mu buryo bwanjye kugira ngo tugendane neza gatanu ku kandi. Kwemerwa nk'umufatanyabikorwa wa politiki, iki ni cyo M23 cyangwa se AFC M23 ishaka cyane, kuko niba Tshisekedi yaremeye kugirana ibiganiro byuzuye na AFC M23 nk'uruhande rwa politiki, yaba yihaye donc kuko yarabyemeye. Murabizi ko yatangiye avuga ko ntago yaganira na M23 kubera ko n'umutwe w'ibyihebe by'iterabwoba, ati ni umutwe w'ibyihebe, ni abanyamahanga, ni abanyarwanda bateye Kongo bagamije gusahura umutungo wayo. Ati ntago naganira n'ibyo byihebe rero by'ibijura. Ariko aka kanya baricara ku meza y'ibiganiro ndetse bakadiskita, akazana ingingo bakayirejectinga, donc bakaganira ubona ko bangana ku meza y'ibiganiro. Ido hamwara bibonye ndetse na hariya imontre mu Suisse, aho noneho byahumiye ku mirari ubwo ejo bundi hatangazwaga ko hari intumwa za M23 zigomba kujya zitabira ikijyanye na hari abantu bagomba kuba bahagarariye M23 muri EGVM, ikizwe nka Expanded Joint Verification Mechanism. Bikagaragara ko Kinshasa na M23 batangiye kubonwa nka bamwe donc M23 isigaye ibonwa nk'abantu bakwiye kujya ku meza y'ibiganiro, nyine nk'abantu bafite autonomy. Reka mbivuge muri ubu buryo, ni ukuvuga ngo kwemerwa nk'umufatanyabikorwa wa politike nicyo M23 ishaka. Ariko kuko niba Tshisekedi yaremeye kugirana ibiganiro byuzuye na M23 bakaganira bakagirana amasezerano basinyana nubwo hatagiye mu bikorwa, ni ikigaragaza ko M23 yateye intambwe mu bya politiki, ntabwo ikibonwa nk'aho umutwe w'ibyihebe by'iterabwoba. Byayihaye rero ubuzima gatozi, icyo nakwita legitimité, byayihaye ubuzima gatozi bwa politiki. Ubwo rero ibiganiro bya Doha n'ibyabereye mu Suisse, ibi rwose byabaye nk'agashinguracumu, kuko byagaragaje ko AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo M23 ishaka ko ikibazo cyayo gifatwa nk'ikibazo cya politike aho ko ikibazo akinyeshyamba gusa. Icya kabiri, ubwigenge bwihariye cyangwa se autonomie spéciale. Nuko ngo amakuru yaturutse mu biganiro bya Doha yerekanye ko AFC M23 yigeze gusaba uburyo bwihariye bwo kuyobora ibice igenzura. Ibyo ngo byabayeho, igenzura ibice, ibigenzure mu buryo bwihariye, ntibi bice bigengwa na guverinoma ya Kinshasa. Ibintu byegera cyane n'ubundi autonomie kurusha kwitandukanya burundu kwa na Repubulika Demokarasi ya Kongo, icyo abenshi bavuga nka balkanisation. Ikindi cya gatatu, kugumana ibyo yigaro cyangwa se ibice yigaruriye. Iki kikaba ikibazo gikomeye kuri Tshisekedi, kuko nuko amahoro arambye ashobora gusiga AFC M23 ikomeje kugenzura ibice byinshi bya Kivu. Abasesenguzi bavuga ko kwemera ibyo byabari cyangwa se kuba Kinshasa yakwemera ibyo bintu ko M23 igumana ibice yigaruriye, ibyo ngo byaba bisa no kwemera ko Kinshasa yatakaje ububasha ku gice kimwe cy'igihugu. Icya kane, gusenya FDLR ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro, kuko AFC M23 ikomeza kuvuga ko ikibazo cy'umutekano gishingiye cyane ku kuba hari imitwe nka FDLR ikorera muri Kongo. FDLR yahawe uburyamo bushyushye na guverinoma Kinshasa, yihaye ibikoresho, yihaye ubufasha bw'amafaranga n'ibindi nkenerwa. Mbega urebye abarinda Tshisekedi habamo FDLR, mbega aba FDLR ugasanga ni abatoni ba Perezida Tshisekedi. Ubwo rero gusenya FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro nk'uko M23 ivuga, ikomeza kuvuga ko ikibazo cy'umutekano gishingiye cyane ku kuba hari imitwe nka FDLR ikorera muri Kongo. Iki rero ni kimwe mu byo ishyira imbere mu biganiro byose by'amahoro bibera hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Noneho rero uribaza ese M23 ishobora gutangaza leta yigenga mu by'ukuri? Mukuri kuzuye birashoboka, ariko si cyo cyerekezo cyoroshye kuri ubu ngubu cyangwa se muri aka kanya. Nuko birashoboka ariko bikeneye igihe. Impamvu nuko nta gihugu gikomeye cyahita kiyemera nk'igihugu cyigenga, kuko byasaba ko ibihugu byicara, amahanga akicara agaterana akavuga bati ariko murasarazo ko ikibazo cyakomeye, birasaba ko bari abantu bahabwa ubwigenge cyangwa se bigenga bakagira igihugu cyigenga. Nuko nta gihugu na kimwe gikomeye muri bino by'ubuhangange ngo gishobora kwemerera M23 kuba igihugu
cyigenga, kuko byatuma ihura n'igitutu mpuzamahanga gikomeye iramutse requestinze kuba igihugu cyigenga. Yatakaza amahirwe yo kugirana ibiganiro na Kinshasa, ariko niba ibiganiro bya Doha byapfa burundu, Tshisekedi akanga amasezerano yose yasinyiwe, kandi AFC M23 igakomeza kugenzura ibice byinshi igihe kirekire. Bamwe mu basesenguzi nagiye nkurikirana babona ko hashobora kuvuka uburyo bwa icyo nakwita ngo nka de facto autonomous region, donc bikaba ngombwa ko aka karere kiyobora nk'igihugu nubwo kataba kemerewe cyangwa se kemeye ku rwego mpuzamahanga, ariko wasanga amahame n'amatwara byabo muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru bitagendera cyane ku butegetsi bwa guverinoma Kinshasa. Bikavuga ko bamwe mu bamaze igihe babigereranya n'ubutegetsi bwigenga buri kubakwa buhoro buhoro mu burasirazuba bwa Kongo, kuko nabyo biravugwa. Urebye uburyo M23 ashyizeho ubuyobozi ndetse ukabona n'ubuyobozi etape par etape, bigaragaza ko M23 ifite icyo cyerekezo. Ariko ikintu nababwira abavandimwe, ikintu AFC M23 isa n'iri gucunganaho cyane kuri Tshisekedi so gutangaza igihugu gishya ko kanya, ahubwo nuko Tshisekedi yakwemera amasezerano ya politike yiyemereye, ndetse birumvikana nayemerera kugumana ubutegetsi n'umutekano mu bice igenzura, ikintu cyo M23 yifuza, ndetse ikemerwa nk'umukinnyi wa politike wemoye muri Kongo, kuko murabizi ko Kinshasa yiramata kenshi ivuga ko ibiganiro by'abene gihugu rwose M23 itagomba kubibirimo. Ibiganiro na M23 byarabaye nubwo byamaze igihe kinini Kinshasa ivuga ko itazigera iganira na M23, ariko byarangiye bibaye. Gusa bigaragara byo kuba M23 yacungana na Tshisekedi ijisho kurinda ariko ishaka kuzagira igihugu cyigenga birashoboka cyane, ariko nakubwira ko ntabwo ari uyu munsi. None mukunzi wacu, wowe utwumva aka kanya urumva bisaba iki? Reka dutanga ibitekerezo, dusangira ibitekerezo muri amakuru, ndanabashimira cyane. Hanyuma reka mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano umuyobozi wa M23 cyane cyane mu bijyanye n'ubutasi, umwe muri bakabuhariwe bari bazwi cyane ku bijyanye no gutegura urugamba ubwo M23 yafataga ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru ndetse na Masisi. Birumvikana bijyanye no kuba ari umwe mu ba hafi cyane ya General Sultan Makenga, bijyanye no kuba ari umwe mu badasanzwe muri M23, yitwa John Imani Nzenze, yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko se nayo gusa, ahubwo no FDLR Amerika yagize gutya ibakubita kanyafu. Ni ibihe bihano bimeze bite rero? Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zafatiye ibihano abarimo Colonel John Imani Nzenze ukuri ubutasi bwa gisirikare mutwe wa AFC M23, ndetse na Gustave Kubwayo uzwi nka Colonel Silikov ushinzwe inshingano nk'izo mu mutwe wa FDLR, ndetse akanaba umuyobozi w'ingabo zayo zo mutwe udasanzwe. Hanyuma rero Amerika yavuze ko yafatiye bariya bombi ibihano mu rwego rwo gushyigikira gahunda y'amahoro no guhosha amakimbirane amaze imyaka myinshi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga muri Minisiteri y'Imari ya Amerika OFAC mu itangazo ryasohowe ku munsi w'ejo kuwa kabiri byavuze ko aba bombi bayobora imitwe yitwaje intwari ikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ikaba ifite amateka yo gukora ibikorwa by'ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu. Umunyamabanga wa Minisiteri y'Imari ya Amerika yitwa Scott Bessent avuga ko ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump bwiyemeje gushakira umuti ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ikaba impamvu bwafashe biriya bihano. Ati imitwe yitwaje intwari ikomeje guteza urugomo iri kurushaho gukaza ikibazo cy'ubutabazi bwihutirwa no kubangamira inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aka karere. Ibihano bigamije gushyigikira amahoro no guhagarika kumeneka kw'amaraso. Amerika kandi yongeye gusaba impande zirebwa n'aya makimbirane kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington ku ya 4 Ukuboza 2025. Kuko ngubwo muri iryo tangazo Washington yavuze ko yiteze ko Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR n'indi mitwe bifatanya, mu gihe u Rwanda rwo rwasabwe gukura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse rukareka no gushyigikira M23. FDLR yashinzwe mu myaka y'ibihumbi 2000
ndetse n'abahoze mu ngabo za leta y'u Rwanda n'imitwe y'abahezanguni yahungiye muri Kongo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Amerika ivuga ko rero uyu mutwe wakoze ibikorwa byinshi by'ihohoterwa birimo ubwicanyi, gushora abana mu mirwano, gufata ku ngufu no gushimuta abaturage. Ku ruhande rwa M23, Amerika yavuze ko ari umutwe uyobowe kandi ushyigikiwe n'u Rwanda, ukaba ugenzura ibice byinshi byo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Washington yibukije ko M23 yafashe imijyi nka Goma, Bukavu mu ntangiriro za 2025 ndetse ko ibikorwa byayo byateje impfu z'abaturage benshi no kuva mu byabo kw'abaturage. Colonel John Imaninzenze wafatiwe ibihano avugwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye ba M23 ndetse akaba ari mu bantu ba hafi ba Sultani Makenga usanzwe nawe uri ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye. Ibi bihano kandi bigasobanura ko imitungo yose y'aba bantu iri muri Amerika cyangwa igenzurwa n'abanyamerika ihita ifatirwa kandi ko bibujijwe kugirana nabo ubucuruzi cyangwa se indi mikoranire yose y'imari. Ni ibihano bifatiwe John Imaninzenze ndetse n'uyu mu FDLR mu by'ukuri nawe ushinzwe ubutasi muri FDLR ariwe uzwi ku izina rya Sirikofe. Bigaragara ko mu by'ukuri Amerika ibikoze ngo mu rwego rw'uko ngo ihangayikijwe n'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo aba bakomeje kwenyegeza. Na Amerika rero ariko imaze n'iminsi ifatiye abasirikare b'u Rwanda cyangwa se ifatiye igisirikare cy'u Rwanda RDF ibihano n'abajenerali bakomeye mu ngabo z'u Rwanda. Ariko kuri ubu ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Mathilde Mukantabana yatangaje ko u Rwanda rukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo rugaragaze ukuri ingabo zarwo zikurirweho ibihano zafatiwe na Washington kubera intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye RDF twagarutse mu minsi yashize ryashyizwe hanze tariki 2 Werurwe uyu mwaka, rishinja RDF rishinja u Rwanda muri rusange ubufatanye n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo, ibintu rwamaganye kuva kera. Abafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, umuyobozi w'umutwe udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda Brigadier General Stanislas Gashugi, n'umuyobozi wa division ya 5 w'ingabo z'u Rwanda General Major Rukika Rusisi ndetse na RDF nk'urwego nyirizina. Ni ibihano rero byo mu rwego rw'ubukungu aho ababifatiwe baba badafite uburenganzira ku mitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajya mu maboko y'ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo wo mu mahanga OFAC cyangwa se Office of Foreign Assets Control. Mu kiganiro rero yagiranye n'umunyamakuru Ali Sudi, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mukantabana Mathilde yatangaje ko ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bishingiye ku bavuye mu Rwanda bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 bajya muri Kongo gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo. Yes, hanyuma ubwo reka mbonereho kugira byinshi mbabwira ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo gishinjwa u Rwanda. Abasesenguzi bazwi mu bibazo by'umutekano muri Afurika b'Abanyamerika bakomeje kugira ijambo rikomeye mu buyobozi bwa President Donald Trump. Aba barimo Liam Carr ndetse na Yael Ford. Aba bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye gutangira gushyira igitutu kuri leta ya Felix Tshisekedi niba zishaka ko amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda na Kongo agira icyo ageraho. Mu nyandiko yasohotse ku kinyamakuru Newsweek mu mpera z'icyumweru gishize, abasesenguzi bavuga ko Washington imaze igihe ishyira igitutu kuri Kigali gusa nyamara na Kinshasa ikomeje kudashyira mu bikorwa inshingano zayo zikubiye muri ayo masezerano. Bagaragaza ko amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo ateganya ko impande zombi zigira inshingano zigomba kubahiriza. U Rwanda ngo rugomba gukora ingamba z'ubwirinzi rwafashe mu buryo mu gihe Kinshasa isabwa kurwanya no gusenya burundu umutwe wa FDLR umaze imyaka myinshi uvugwaho kugirana umubano n'ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko Kigali ibivuga. Abasesenguzi bavuga ko ikibazo kiri kuba muri Amerika kiri kuba mu kuba Amerika
murambabarira, baravuga ko ikibazo kiri mu kuba Amerika isa n'ishyira igitutu ku ruhande rumwe gusa, ubwo ari ku ruhande rw'u Rwanda, ibintu bavuga ko ishobora mu by'ukuri bishobora guhungabanya icyizere cyari cyaratangiye kubakwa muri aya masezerano. Mu magambo yabo bavuga ko kutagira igitutu gihagije kuri Kinshasa bishobora gutesha agaciro uburyo bwose Washington yashyizeho bwo gutuma ayo masezerano yubahirizwa. Kinshasa ishinjwa kudasohoza inshingano zayo, dore ko uyu Carl ndetse na Ford bavuga ko nyuma y'amezi menshi amasezerano asinywe nta bimenyetso bihagije bigaragaza ko ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye ibikorwa bifatika byo gusenya FDLR cyangwa guhagarika ubufasha uwo mutwe uvugwaho guhabwa n'inzego zimwe za leta ya Kongo. Bavuga ko rero niba Washington ishaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo, igomba kwereka impande zombi ko kutubahiriza amasezerano bifite ingaruka aho kwibanda ku Rwanda rwonyine. Amasezerano ya Washington yashyizweho nk'inzira yo kugabanya ubushyamirane hagati ya Kigali na Kinshasa no gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke mu maze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Mu ngingo rero z'ingenzi ziyakubiyemo harimo kurandura umutwe wa FDLR, guhagarika ubufasha buhabwa imitwe yitwaje intwaro no guteza imbere ubufatanye bw'ubukungu hagati y'ibihugu byombi, hamwe no korohereza ishoramari ry'abanyamerika muri aka karere. Icyakora rero nubwo ayo masezerano yashimwe nk'intambwe ikomeye muri diplomasi ya Amerika na muri Afurika, bamwe basesenguzi bavuga ko ishyirwa mu bikorwa ryayo rikomeje kugenda bigura intege, bagaragaza ko ibi biterwa hanini no kutizerana hagati y'impande zombi, ndetse no ko buri ruhande rukomeje gushinja urundi kudasohoza ibyo rwiyemeje.